أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Sujet ni ya leo ini sujet ya tranga, ini sujet ya msiba. Hare familia yangu hunu ya hamshu wangu karipara na tranga shemeji wangu Mwenyezi Mungu atumlaza vema pamoja na wanyawe. Bi sujet muhimu ya tranga mtanjeni la gulwani ya husiana ya mwananya tunu akwehirwamba akbar wa shimwadi. Ihadisini nsifikiri mawenginwani muzono zitongo halo za bibliwa harezi rezo sosio. Ihadisini ikaya andrisa hadisi ya shifami, ya shiprive, ya shikuplu binamna isitongo za waswili, namna zitongo za fanyi shinziha. Ini kesi tena affaire ya prive, kesi tena affaire ya shila famille, ya affaire ya couple beini vanitende affaire nationale voire même internationale. Vavo tivenze nirenge fufu hare hadisini hatongo mbili intongo ya handa divolomba nisipushuri ya hairinsi nezintongo na mnazendao kasenda njema. Intongo ya vili wami mwanadamu ilomba tishindi wana injustice wahanu na isiporte iroho yangu itambia wana damu hara dunia lirenso wani mawao okajikama insensible na violence au na injustice. Wami mengoni ya wana damu wao wami très sensible na zitongo za injustice mana nivenzao nengifuvu hari hadisi watukufu. Hadisi ya akbareni inu musiba miraru ya hadisini ini musiba miraru musiba wahanda di zifami za akbar na babo nsivenza nvelemu na tanzi yangu hares fami za mwananya tunu na humjanlia Mwenyezi Mungu ambe kiyama ya khairi wa moja na wanyawe. Musiba wa vili inde daula ya Komoro unu musiba namna zitongora zikia razona unu musiba daula ya Komori karsina daula. Musiba wararu di mahakama karsina mahakama unu musiba hususwan hatunzuani unu musiba duwaremensi hari ya firini. Watukufu ya hadisini hususwani nzuani ripuha sheo artezia sheri hari mahakama yatu wakati razikia ambenini aferilo mbeke ndrisa ngazija juji akana ngazija ayangalia aipara ambenini ti aferi razikamba mwananya tunu arabalo magobani aferi isa ije la umelazimu ndende nzuani mana nzuani honto ngosokiri unu msiba inya ibu ini lana. Ihadisini watukufu ini hadisi lomba isi renforcer ntongo zila govani isi renforcer na conviction ndonazo wananyangwa Komori wami mwambiani wani dahari amba insi yatu isirenga direction lomba artojwara ndi wanu mdaharo minenga example de insi lomba IT wando kamsijwe IT na mrimwa tunde harezi interneti nzopara mba insi ikaur de Komori be insi lomba itanganye dabanya des corruptions, des violences, des injustices piyas to unzibza shunaiza hari daula ya IT. Wasizi directionerenga wamini mnasizanka kula skuma sabuna nafanya attention bila dawantu kumorwa wasiki labda ni sorongo watu wasiminimize zi hadisi. I hadisi ya mnyaonu ama alo kidnapewa na wanadamu ilomba ce sont des personnes dépositaires de l'autorité publique. Wani wantu ilomba lazima ke exemplaire wende wa kidnapewa mtu maana ini kidnapping avingwa anabalo wa vuharia batima public ya daula muvingo waya wandeta wasilu ho
kawavira hari sharia ini virusi mana leo wantu turungwa ewa andi hali wantu fanyao wao nisifanya na jao ini hatwar violence toujours iki règlement de compte toujours ziki ndoko zozande sampole pole hallo musiminimise zitongoze hijiro harenzi maore hunu wakati delekansi ya kondusa wantu kaka fikira da martojata rosu manrasu leo malaika ndisa tu wana tongo pole msuona wahanu watu waswili basi hadisi ya mwana nyatuno akbar na mnatongo za hijiri ini sinyangina amba insia tu wa hatwar tena wa hatwar insia tu wa uziro ya husiana na mahakama wamiti nafikira ni fikiro dari ya husiana na mahakama tapale rongo wanbea ulosi rongo bane hadisini isi renforce idendo nayo mengoni yatongo ni zifikiri yao za shima are mahakama yatu na wamiti jambia amba jeli suku na kopara ntongo matujwa ndongo ena jao officiellement aun tujwa proposer ntongo officiellement basi natubwa biro ilomba ibiro yo kakula mtu ilomba as estime mbabale akana afere mahakama ijijwa nayi atujwa arege hare afiri wantu wajafanya wa juger aja lete zitongo avinge zi prevoir nazo wantu watoko watu mvulishia watoka alikut warenge dossier he wayangalie tawaitwali we para makweli wa buluma basi mahakama zo storegea mingonya tongo nisifikire basi yini isingi hare tongo zo isi renforcer idée ya buyo mana maupeu ya maziro mtuki ya affaire zilo mazichiri yare wa izijua nzwani ila wanzwani ijijua tena ngazija ila wangazija ijijua tena nzwani ula paka para asui ula mnyawangina para uku ya para uku la kashira uku ajusta kitena moda para ntongozo zijiri yare mahakamatu na vani vosi jiji samba vani intia tu ini wasiru ngoma insi moja vani hali vani tujweke ma affaire iklase wa moroni ishe ipulua nzwani awende ipulua mwali ne ministère public do yo ministère de la justice moja ini hadisini questiona zike mami sidi sarausi halakika zitongo ziviri nziro ini hadisini nziro lini kafa de la rimaharenzi karsinansi karsina mahakama vulawe muntu harensi ya hoho ata aji harensi yatu aja uwe mwana washinsi yatu mara tutongo mele ya mua wae hamengoni hawantu ta mwananya tunatakiyama intongo nini nziro wala ini timara handa ya hukama wasirki ya watu wamiki ya watu homa wa makomersa wala kumuro watu wafanyo afiri kumuro wala watu walibomba wana usine wasuma 2000 personnes biyo wana watu watiti tuwana na mantuka watiti watune mtu wakiamba wawa maîtriser insi teze hashir halo talin resteze hashir na mke madhamana msangamite insi idawla ya Komoro hakutaa effacement acheté kul dambilini lazima ufike mahakama wantu lazima waringwa sanction wantu lazima wasotewa iyo de namna wasi rutambi hao na stongo murdezo ifami ya mwana labda watu sulaji hao ihadisini kala lazima yaziyabani wantu lazima kiba wasotewa wantu lazima ruakiemba wa magobani watu wa mahakama ho yalaziruka wa magobani namna zitongoza hijiri inkala zimuya ya baki tumba ntongozi isa halini isekamo msimia ni wanyu daula ya Komoro hausama mu efase madamana ni Dabidibof lini Dabidibof kema mwana unu kauwa unu kavunza banki unu kanda viole mwana wantu beini aferi ya kupura uzitaije kema mwana unu andrebe nsinza Mungu ini hatuar ini zero ini uziro watukufu zo zivirao hare zi prison wala zi prison tu hare zi bâtiment public uziro mwana unu abaliwa hoho arai mandela ptali vukena magardi ho vukena mavamana wa prison ho ambaka wasinki vani usilamu wanyu ovi nsam nambiye usilamu wanyu wani maislamu jeje mujika zao kakula sukumbani maislamu wani muswali wasaliyama imamu usilamu wanyu ovi usilamu wanyu upara havi wale mwari ngoma ma chrétien ari wasana kiyama ma prisonnier hare zinsi zao wala suihi wali mtsana wali uku woka na ma infirmier wa suive meso wani msukete wa mrongwemba ari wale wasana moro ni pia wanyumfanya unai ari wanje mwerompe voni
tijimba ini karteje hadisini beini hadisini ona baini wamini ona baini tongo kesina logique basi ni sin disanwanu uislamu ndio ovi nyangu watu mlo mahakama nyangu mtu watu mlo haris prison uislamu ndio ovi uislamu ni para havi mtu mfaharisiza de deni bani islamu sini namna hiyo to pia murdezo halo wanti islamu ini hadisi lo maishoki c'est choquant mana sumwambia ni ini hadisi lo maini ka tushiri akbar wekene familia ini rutushe pia mana ini tushwe partina na mnyuandina inde mana nakazorogwa suku senavani amba wasima komoria mtu ahenda hari ya service public ya daula ya komori anda ono ntongo nayi mtu na irongowe mtu na irongowe hari zirezo sosio au mtu nambie mtu ala guhare zirezo sosio ba akande la mairie akande la douane akande la ptali au akande hule anda ono ntongo nayi izo lazima usongolwana watu wote siku wazirungowe watu ngengina image ngina na una tena sikitisha ni jitemande omba hei afani ini hadisijeje de lera mwana ule alu la ptali wa photo tila le photo mwana ule alala basi msone trikwele eti ya malab de le triko kam akananya mkoki hoho basi la ptali ule andra wa misijame basi wantu ma infirmier ka hole ma docteur ka toshwa mtwanga tangwa trikwele la uziho avayo mwangalia de umwade ule ala zwa hare ulilibale na trikwele lor goda imani zetu zadi havi uislamu watu dovi sidi namna hiyo na tafadhali bisi namna hiyo madhamana mlo harenti ya tu na mkema conscient bisi to bia zizo zanziro mana leo toujours la mtu ajue tu mekomori ho corruption de ho ni shuka ho mana wa mtu ni mtaho wa mtu ndo natundaye ni shuka wale na corrompi watu yo zero yo aibu hari ya daula yo aibu watukufu na mkema conscient amba petit à petit de watu wa isiyo hari violence extrême musiminimise ces actes zirwarensi musiminimise ces tongozo bezile tongozo lomba resena petit à petit dans la dérive resena petit à petit droit dans le mur dans le chaos vamo homadiza simian hamara yangina waju madhamana yetu yensi ya daula ya Komoro amehadisini watu lazima kema wasotewa watu lazima kema warengwa sanction beni kalazima ya bakit namna yini tuzahijiri ijue ifamille ya akbar wasulaje na joma mpavi na wasiri tambi hao nezi injustice zini rejouer sulaje na jao be unu zero wami akbar no mtimji wamtimjema zahe be diela mwambiani mba wami tulomba na unatunza injustice wa mtishindi subiri la goban wa mtimji wala ikanshi wala mtamjema zahe tawpara babo salamu na amani na zimwendeleni tawakatwangina tena kama simu kwa venzi.